صبح بخیر دوستان عزیز، ساز نازنین سلامتی ها خوبه دخترکو پیش یا پای زمرد اومدگیم باز هم لباسای فسان آوردگن. مرامت تا آخر تماشا کنین، باوری دارم مخلتون میشه و این برای کسانی که نقطه سودا یا پای زمرد نمیافتن. از بیرون من نوار گرفتم این طرف تیلو بزرگای 12 در اومدگاه دخترکای نازی وارد میگردیم. با من شما نشون میتم که کجا دایجاشون خلاص سیم قطار 12 در اومدگاه سیم قطار جای اپای زمرد که به حد عکسای خوب نوینکای خوب تست برای مشتری ها میبیارن. من همه قطارا نویستگی هست به حضور شما پیدا میکنین دخترکو. باوری دارم که تز جاشونه به یگان مشکلی میتوانین پیدا کنین. از حسابی که بسیاریان نیفته بودن جای اپای زمرد برای هوای هم امروز نوار از همه بیرونیم بازار شد. من نگاه کنم، من سیم قطار این طرف گردش میشه و وارد میگردیم سیم قطار جای پای زمرد با آینه که فقط هم نخ چون دارن یک آینه به حد آینه فسان از انمین پیدا میکنه. نگاه کنن انا اینجا جای پای زمرد های دخترکو مرامت از با درفتی نوار یک تا مولاشونه مشموده پیشنهاد میکنیم. السلام علیکم زنهای عزیز، اپا و خواهرای عزیز. من یوسف واسیتوره زکریپلانی بریلیانتوی دیرکتر در شرکت فابرلیک. همه شما را به کمانده خدمت به کار دعوت میکنم. من دیرکتر شرکت فابرلیک هستم و برای دیرکترایی که در کمانده من کار میکنن انا میخوام توفیق زیبا را خریداری کردگیم. وقتی که شما زبان دیرکتری میگیرین یعنی به عنوان دیرکتری میرسین از طرف ما انا میخوام توفیق زیبا کلچکای تیلو چالای تیلو شما دا توفا روان کرده میشه. وقتی که شما سریبرینی دیرکتر میشین از طرف ما شما دا نمیخوایی دستمونه تیلو روان کرده میشه. وقتی که شما بریلیانت وی دیرکتر میشین انا کامپلکتی بریلیانت شما دا توفا کرده میشه از طرف ما. انا نیگینه چوی که میبینین اینو روبین بریلیانتان انا پاسپورتش پاسپورتی انامین اوکراشینی قیمت کدومی که کار کردن میخواد در کمانده ما در واتساپ من نویسین. شما رو به کار میگیرم. رجیستراسی در کمپانی فابرلیک B+ ابوچینی از طرف ما و دیرکتوری ما B+. شما رو کمک میکنیم که شما رو رنگ ما موفق شوین. همه شما رو انتظاریم. در واتساپ حتما نویسین. این دخترکو نگاه کنین اپای زمرد انا میخواه کرتای فسان همه رسویدکوش آوردگی 350 سومون بودن. اگر در خاطر داشته باشن حاضر 280 سومونی رسویدکوی به حد خش آمدگی مرامت. بعد میدونین دخترو تا آخر نوار تماشا کنین کرتای عجایبات فسانی 80 سومون آوردگن. همش با نشون میتیم یک تا به یک تا. اینا ببینید چه مدلای فسان اومده. این استیلوزی مد دای همه همینا اینا کاسیچکا همه همینا حاضر 280 سومونی 280 سومون رسویدکوی به حد خوش رو اینا کادو میده در کره ایپکوی اوریجینال مانا گلانس بیای اوریجینال. خلاص بیاین با معلوماتی بیشتر میتوانین از خچون پیدا کنین. دخترکو یک اعلان دیگه کسانی که از نقطه سودای اپای زمرد 1000 سومون دا خرید میکنه اپتاویکون نه برای که اپتاوی به حد ارزونه نرخوشونه کسی که دونه خراب 1000 سومون خرید میکنن یک کرتای دیگه توفه میگیرن کرتای 80 سومونه. خلاص انا کسی که دو کرتا خریداری میکنه یک چالای ماشالله پدرکه از نام اپای زمرد. اینچونین اپای زمرد بیژوتری های فسان دارن. من ستایل نویا نه ایره ببینین چه کامپلکت های فسان ستایل نویا نرخوشون 180 سومون سیون نمیشون. هم بسیار دارن که شما میتوانید نویسین دیگراش صورتش هم میپرتوین. بعد شرف های تازه دوبای دارن 250 سومونه با ارزان میشه. شرف هم از تا آخر نوار تماشا کنین در رفت نوار همشه یک تا به یک تا قدر امکان نشون میتیم. اینا ببینین خوش کرتاکشون فسونه 280 سومونی رسویدکا به حد زیاده. اینا منی که نوشتم هست ایپکوی کوپرا بده من اینا رسویدکاش ببینین ایشم خوش رو
Як новинка дига духтарако нигоҳ кунед. И медонед материалш глянцевый ипекай, леки ҳарирам дора. Сабука ки хушру чанд та расветка. Нархи ино 300 сомон буд. ҳозир аксияда 250 сомон шудагия. И расветкора бинен чӣ хушруан. Сабука ки хушру ба ҳазур метонен барои тӯю мисол ягон ҷо рафтан омада аз и харидорӣ кунен. Марҳамат бинен ишаишта фасонай ҳамаи ҳамино 250 сомонӣ. Хоҳишмандо ҳатман биёен апай Зумрад бо агар дута кирта харен як чалаи мушолот шумода туҳфа метиҳанд. Мана нигоҳ кунед бижутериёшонам чӣ қадр сифати баланд доранд. Мана сиён намешаванд. Инчунин шарфҳои хушрӯ доранд. Ами модели мо шарфе ки духтагиянд 250 сомон бори Дубай тозаяй. Марҳамат шарфам бисёр доранд. Метавонед нависен бо аз хичон маълумоти бештара пайдо кунен. И киртора моделуша бинен ухи. Қафасон размеро ҳамаш аз духтаро нархш айчилаш то 58 нархш 250 сомон. Бисёриё мепирсанд мана аксия шидагиай 250 сомонӣ. Ҳатман биёен бо бинен. Ана шарфшона бинен чӣ хушрӯ. Шарф Дубай 250 сомон бо арзон мешава. Расветко ҳамаш ҳастай. Ана баъд бижутерияҳо нигоҳ кунен. Стайлноя на? Ира бинен чӣ комплекти фасонча 180 сомон духтарако. Бо метавонен бо пирсен доставка доранд. Марҳамат пирсен бо маълумоти бештар аз хучон пайдо мекунен. Ҳами модели киртамада маҳқулай духтарако ва я итальянкаяй. хушрӯи материалш итальянкаи нусхаи ипек духтагиян аҷоибот хушрӯ агар дар хотиртон боша. Ман ами нусхара 1000 сума ипекшан видео кардагиям. И боша ҳозир да итальянка омадагай беҳад расветкои хушрӯш. Нархшон ҳозир аксия кати 250 сомон шудагай. Ами шумо да гуфти гапо ки ма совет метиҳам духтаро тавсия метиҳам ки агар гирифтен материали итальянка гирен пушаймон намешавен. Я намуд бароҳати хушрӯвай ин амино ҳамаш итальянка на чанд сумиян? ҳама ин амино аксия кати 250 сомонӣ шудагай. Бинен чӣ расветкои хушрӯ дора. Размеро ҳамаш ҳаст. Бо нигаҳ кунен чӣ зебандая духтаро. Марҳамат ина айчилаш то 58 размер доранд. Бо агар ки дута гирен як чалаи дига аз номи апай Зумрад туҳфа мегирен. Нигоҳ кунен чӣ расветкош хушрӯвай. Ина глипекош ҳастай. Мана хеле однотонуёш ҳастай. аҷоиб хушрӯ материалш дар ҳақиқат ҳам фасонай. биёен бо айпеш бинен хитон расветка хеле зиёд доранд. Мана бинен чӣ бо танада хушрӯ меиста. Мана и расветкаам ҳозир яке аз расветкои тренд шидагай. ҳамисол ҳама оранҷеви чӣ материал чӣ кирта оранҷеви гирифтаистай. хулас ина бинен дариҷаям ҳастай киртаи духтагӣ тайёруш. биёен бо маълумоти бештара аз хичон пайдо кунен. ё ки нависеншона ватсапшон ҳаст доставка дорана. аксияда 250 сомон. Баъдан ин шарфакошам хушрӯ. Шарфошона чӣ хеле гуфтем мори Дубаяй 250 сомон. Инчунин нанаи комплектчонам новинкаяя. Ира бинен чӣ хеле нежный фасон духтарако. Нархш 250 сомон. 180 сомона. Мана курташам хушрӯ. Ана ин модела бинен духтарако ҳозир анами хел касичка мода шидагиай. Бинен 1000 сомона киртода анами модели ҳастай. Апай Зумрад боша шумода дар итальянка анами фасона овардагиай. аксия кати бо духтаро 280 буд барои шумо 230. аксия кати нархи беҳтарин рафтестай. ай ҳами модель бо дигар расветкошам ҳастай. ина расветкои дигаршам ҳастай. марҳамат духтарако дер накунен беҳад хушрӯ. аксияда 230 сомон. итальянкаи тоза сабука ки хушрӯ. марҳамат рақамашон ҳаст. барои маълумоти бештар бо метавонен апай Зумрада хичонда нависен. беҳад расветкои фасон моделҳои хушрӯ доранд. ира бинен ишаишда фасонай ҳамаи ҳамино 230 сомон. аксияда 230 сомон. мана бинен чӣ хушрӯчане аҷоибот ҳам расветкошон ҳам моделошон беҳтаринан. размеро ҳамаш ҳастай аз 48 то 58 шумо метавонед ки размер пайдо кунен аз анами нуқтаи савдои апай Зумрад. ира бинене ҳамаш итальянкан ҳамаш духташон хушрӯ.
ана инош бошад духтаро доинган 250 буд ҳози аксияда 200 сомон штагай расветкои аҷоиб фасон дорада ина расветкоша бинен иноям размеро ҳаста ай 48 то 58 та размероша метонен ки пайдо кунен аз ҷои апаи зумрад духтаро бори дигар такрор мекунем бозори Корвон тарафи Тило бозор духтарако 12 дарвоза сеюм қатор ҷои апаи зумрад ана шарфшон боша шарфи Дубай чӣ медонен духтаро ина нархшон 250 сомон бо арзон мешава марҳамат маълумоти бештар аст қучон пайдо мекунен ана духтаракон навинкара бинен чӣ фасони бадай аҷоибот и анамо 800 сума 1000 сума киртоҳора диден апаи зумрад варианти арзон шавардагай нархи дастрасша 280 сомон янамуд материалш хушрай баъд моделша бинен охи чӣ хушручан касичка ном дора и фасон касичка ном дора материалш итальянка размеро ҳамаш ҳаста и модел нав дромадагай бозорда фақат апаи зумрад дора марамат метавонен дархост кунен дарав шумода доставка мекунанд бозори Корвон тарафи Тило бозор 12 дарвоза сеюм қатор ҷои апаи зумрад нигоҳ кунен нархш 280 сомона размеро ҳамаш ҳаст ана ин модело аксия шудагай 250 сомони чанд та расветка ҳастай ҳози аз инам расветкаоша нишон метиҳанд мана бинед чӣ фасон аҷоибот хушрӯ 250 сомон мана паплинош белман доян размерош ҳамаш ҳастай ина диден чӣ размерои фасон дора аҷоибот хушрӯ ҳам расветка ҳам размер ҳама намуд шумо метавонед аз ҷои апаи зумрад пайдо кунед и чанд смай 300 сомон 280 сомонда метонен ки аз иншам харидорӣ кунен расветкаш ҳастай мана این مدل بینند دخترکوی مدلش هم عجایبات خوشرو مرحمت شالکی تازه است سب بوکا کی خوشرو از این بار سویتکا هستی رزمیروش چی خیلی نورا رزمیروشون استاندارد تای شوت خوشرو دختگی نرخشون اکسکتی 250 سومونه اکسکتی 250 سومونه هازی ای پیش ماش مودا نشون تیم خوشرو ای ماتریالش سب بوکا کی دخترو پشایمون نمیشون حتما گیرن هازی بند چمیکشن بینن شو چه خوشرو میستاتنده اینا مرامت کسایی که میخواهن مدلایی انمی خیلی شوتا که خوشرو گیرن میخواهن که میونش هم خیلی تنگه گیسته پس انمی مدلی بهترین واریانت برای شما من مرحمت اومده با از پیش بینید از جای اپای زمرد انا بعد دخترکو اینا ایو 200 تومن انا کرتا ابای دخترو بواری داره نگاه کنید چه فسون من 250 بود عکسده 200 سومون کردگن ای کرتا پشتگیشون 30 میلیون چه خوشروای انا بعد بالا را بینن دویکای خوشرو اینه خیلی کرتای فسون این بالا چندیان کرتا 250 سومون با ارزان میشه 250 سومونیان با ارزان میشه این کرتا چی کرتای گاروشک 250 یا 250 سومون ایناش 250 سومون خلاص با ارزان میشون ای پیش اومده تماشا کنین حریرای خوشرو دارن باور کنین هم که حریراشون خوشروای 250 سومون با ارزان میشه یارکی فسونه بس سبوکا قیمتی رالش انا بعدین اینو تورецька نه вишивкадор ترکیه عجایبات چند سمای وای یا 300 سومونان با ارزان میشه 300 سومونای با ارزان میشه خلاص دخترکو در جای اپای زمرد همه نمود شما کرتا میابین از همین 80 سومون سر کرده در اینجا کرتا هست تا قیمتش چند سمای 350 سومون خلاص بیاین با ختان از نزدیک تماشا کرده بینین بعد این شرفکو را بینین و خیلی خوشرو یا هم 250 سومون دوبایان با ارزان میشون بعد اینا بیژوتریا دارن من عجایبات خوشرو انا این مدل شبینن دخترکو ایشم عجایبات فسون رسویتکاش هستی اینو هزی عکس رفته است 380 سومون شده دوینای شیفونای مخ کمک اینا کسی در کره واریانتی بهترینی توی روک ویچرنی نریادی بهترین 380 سومون کاری دستی داره نگاه کنن هم پیشکش هم پشتش همش کاری دستی دارن اینا رسویتکاش ببینن خیلی با چی خوشروان رسویتکاشون 380 سومون به حد شرفشون کتی زیبنده شده بینند دخترو رزمیرو همش از تا 60 رزمیر است تا 60 به هزار شما رزمیر میابین دخترو مرامت بیاین با از پیش تماشا کرده انتخاب کنن من ببینین خیلی شایسته فسونه عجایبات نرخشون 380 سومون اکت کتی
مانا ایشا بینین با اینجا دو مدل ای یا فسون دیگهش باشه دخترکو آنای ویای از دو طرف ارگانزای دیدین اینای مدلش با دیگر خیلی ایشم نرخش هم خیلی تو 60 از میر هستی مرامت میتوانید با معلومات بیشتر از خچون از اپای زمرد پیدا کنین آنای مدل نوینکا ایقای خوش رو ایگلانس وی ایپکای دخترو سابوکا که خوش رو ماتریال شرمانس که شولک نگاه کنید سنگوش بینین سنگوش توزه انا با پیشکش کسیچکا آمدگی نرخش 300 سومون اکتکتیه اینا از امو 700 سومون های یکون کمبودی نداره دخترکو بیاین با پیش خودتون بینین شرفشان باشه 250 سومون های دوبای با ارزان میشه مرحمت انا دخترکو رسید و فرصتی که شما انتظار بدید انا میخواد رس پراداژوی فاسونی اپای زمرد ایرا بینین اخی دخترکو مدلوی نوینکا 80 سومون کریستیان که دختگه حق براست نگاه کنین همش 80 سومونی خیلی رس پراداژ دیگه پیدا نمیکنین دخترو حتما پیش اپای زمرد بیاین بعد چی دخترو کسی که از 10 تا بالا میگیره بعد اینو نرخوش اینو بعد از تفکه میشه نه یک تا اگر خودتون اومدین یک تایم بگیرین 80 سومای لیکن از 10 تا بالا گیرین بعد دستافکتون میکنن اینا خواهشمندو بینین ایشایش فاسونای ایشایش فاسونای رزمیرو تا 60 هسته کریستیان که دختگان از با украшениями هم نشونتیم استینکاشون با این خیلی سنگچه دارن بینین چه خوش رو دختگای 80 سومون بهترین نرخ انا ایپکویم 80 سومون دخترکو یگون جدا این نرخ نیست حتما پیش اپای زمرد بیاین ببینین ایشایش فاسونای ایشایش فاسون همه کرتورا 80 سومونی کردگن رقمشون هست در روی اکران اینا کسی که اومده نمیتونه از 10 تا بالا گرفتنیای نویسنشونه دستافکتون میکنن ایرا بینین چه خوش رو نرخ یک وای دوختی کرتا منه نگاه کنین 80 سومون عجایبات 80 سومونی کدو میشه که میگیرن بسیار اینمی جا دخترکو اینمی بوروکو همش 80 سومون نگاه کنین پچکا اینو استاتکا نیستن باری نوان اینا مرحمت بیاین من اینم چیزی که اینا میبینین همش 80 سومونی کردگن انا این مدلو باشد 100 سومونه اینا 120 ما 250 سومونه اینا میقدره نگاه کنین 100 سومونی شدگی من ایشایش فاسونه ایویم ایشایش به حد مدلای خوش رو 100 سومونه 100 سومون 120 سومون من نگاه کنین انا این مدلش 120 سومون ایش 100 سومونه دستنگیتون خلاص اینا با اومده خطون از پیش تماشا کرده انتخاب کنین باوری دارم معقولتون میشوه یک بار دیگر تکرار میکنیم این نوار از بازار کربونای طرفی پژارکا طرف چیلو بازار 12 دروازه 3 قطار نقطه سودای اپای زمرد مرحمت